فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نسوجر استاسو اے مومنانو چشوے پبار دا منافقانو کی دوڑلے اور اللہ تعالیٰ نسکور کری دیل را پسو دا عملون شریکیم. آیا تاسو غواړئ چې ہدایت ورکړي هغه چاته چې الله بې لارې کړي، هغه څوک چې الله تعالی یې بې لارې کړي شرع او بنمومي ته هغه دپاره لار سمان. ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله. غواړي دا منافقان چې تاسو هم کفر وکړئ لکه څنګه چې کفر کړي نو شیب تاسو یو شان. نو منی سے د منافقان نہ دوستان ترائے پوری شدی ہجرت کی د الله دین لپاره. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. نو کدی مخواړو د ہجرت نام نو نیسے دیلرا او قتل دیلرا کم زے چتا سمو میں دیلرا او منی سے ددینا اسلو سونے مددگار. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حسرت صدورهم ويقاتلوكم او يقاتلوا قومهم. مگر کسان چ تعلق لري دراس قوم سرام چستا سودائی پمینس کے لو عزیز جنگ بندائے یا راز خلق شرازی تاؤستا و بندی دائی سینے ددینا چی جنگو کی تاؤ سرائے جنگ کی مرگری شید قوم قبل سرام. ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. او کہ اللہ غوختے دی بے زور اور کڑے پتاسو نو خام خواہ جنگ بے کڑے تاو سرام نو کڑڑا کی دی ستاسو ناو جنگ نکی تاو سرام بلکہ پیش کی دی تاو سروغام نن دے درکڑے اللہ تعالی تاسو لرفدی باندے سلارم. ستجدون آخرین یریدون یامنوکم ویامنوا قومهم کلما ردوا الى الفتنة ارکسوا فیہا. زرد ابو میں تاسو نور خلق چاہی غواړي چې په امن شي تاسو نه او په امن شي د قوم خپلنوم خوار وقت دی او ګرځولې شي رو بللې شي او فتنه تام سرکوزی ورنن وزیری بائے کے. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ کدی ڈر نکی ساسو ناو نغرزی تاستروا نبندی خپل لاسون ساسو د جنگ نام. فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. منی سے دیلرا وجنے دیلرا چکم زیستاس وصبر شبریم ادا کسان دی درکڑے مونتا سلرا ددی پا جنگ کولوانی دلیل اخکارام. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا يصدقون. ندی پکار یو مومن لرا چ قتل کی بل مومن لیکن قتل یہ پا خطائے او چاچ قتل کو یو مومن لرا پا خطائے نہ پدوان دے آزاد ولد یوم رئی مومن دی او دیت دے شور کے دے بشیرو اہل دا قتل کری شیطا لیکن کائی خیراتی پریگرین.
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة کئی دا وجلش سڑے راس قومنا چستاسو دشمنانی حال دارے چاغا پخپل مومنو دے بتا سباندی ازاد والدمرئی مومن وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ او کویا وجلش راس قومنا چستاسو دائی پمینس کے پوخ لوزیم بیارے بتا سبانی دیت ورکڑے شے پورا احد مقتولتا او زاد والدم ریدی مومن فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما لو کچان من دو مرے دبان لازم دی روجے دو میشتوں پر لبسے دائیں آسان تیادا دا اللہ دا طرف ناؤ دے اللہ تعالیٰ پویا حکمت والے ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما اور چاچ قتل کو یوم مومن لرا قصدا نو سزا دد جہنم دے دیر وقت پوری وہی پائے گے او غضب کرے اللہ تعالیٰ پدو لعنت ان پہ کرے او تیار کرے در پارا عذاب دے یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا ایمان والو کلچی سفر کرے تاسو دا اللہ دین دا پارا دا تحقیق کوئے او موائے حق چاہتا چھ پیشکی تاستا کلمہ دا اسلام چھ تا مومن نے تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرا آیا تاسو لٹوئے پدیبانے سامان دجون دنیاوی دا اللہ سرشتر غنیمت نڈیر کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا درنگی دغرنگی وی تاسو مخیم نیسانو کو اللہ پتاسو باندے و مضبوط والی ددن نو تحقیق کوئے یقیناً اللہ علیہ تاسو پا عملون باندے خبردار لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم نری برابر بدرجہ کے آکسان جناستی دا جہادنا مومنانی کچھ نئی خاندان دا ظلم اول طرف تا جہاد کو ان کی دا اللہ دا دین دا پارا پمالنو بنفسن اخبلو فضل اللہ المجاہدین باموالهم وانفسهم للقائدین درجام غرالے اور کرے اللہ کسان تا جہاد کی پمالنو بنفسن خرج کولو فناس تو خلق بانی یوم مرتبان وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اٹھول سرا اللہ تعالیٰ وعدہ کرے دا جنت وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین عجرا نظیما درجات منہ مغفرتا ورحمتا وکان اللہ غفورا رحیما غروالے ورکہ اللہ مجاہدین دام فناس خلقو جب عذر ناسیم اجر لیم دیر درجات دی اللہ طرف نا و بخشش دا گناہوں دے اور رحمتنا اور دے اللہ تعالی بخنا کا ان کے رحم کا ان کے ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض یقیننا کسان چ ساخ لیدائنا ملائک پدا سال کے چ ظلم اکڑی بزان خپل پپر خودلو دے رسلام وائی و تا ملائک پسکار کی ویتا سو آئی وی منگا کمزوری کڑشو برے ملکے قالوا ولم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا
ابوئی و تملائک آیا نوز مکر اللہ تعالی فراحا شتاسو ہجرت کرے پائے کی ندا کسان زید اور تلو دی جہنم دے او بد زید گردو دا جہنم الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلتا ولا يهتدون سبیلا لیکن کمزوری کرشی نارینا و زنانا و بشیم چوسن لری د چل د پار د وتلو انممی لار د وتلو فولائک عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ندا کسان نزدے د چل و معافی کی دیتا اور دے اللہ تعالی معافی کو ان کے بخن کو ان کے ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا اور چاہے ہجرت کو دا اللہ دین دا پارا او بمید پزمک کی زینا دا فیدو دیر زینا دا وسیدو دیر و فراخیم ومن یخرج من بیته مہاجرا الاللہ ورسولی ثم یدرک الموت فقد وقع اجره الاللہ اسوک چوت دخپل کور نپدے نیت چی ہجرت کی اللہ و رسول دام بیالان دیکھی دل مرگ بلارے یقیناً واقع شد ثواب دا اللہ تعالی سرام دے اللہ تعالی بخنا کو ان کے رحم کو ان کے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا او کله چې سفر کوي تاسو په ملک کې نشته پتا سبحان نه ګنام ک کمه کوي تاسو دمازو درکاتونو نام کيري گئے چې حمله وو کی پتا سبحان نه کافران یقینا کافران دي ساز پارا دشمنان مخکاران وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ او کله چې ته پدی کې او کله تدل رمون په وخت یاره کې او د درګي اورډلا د دین استا سلام او د نسی ای خپل وسلم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك کله چې دی سجده وکي شری بیا تاسو نشاته ولارم رادشیا بلډلا چې مونږ نه کړه نه دې مونږ پورا کی تا سلام ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ودني سیای بچاو د ځان او وسلې خپلې ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة غواړي کافران خلق چې غافل شي تاسو د خپل وسلو د سامانونو نه نو حمله وو کړي پتا سو باندې حمله بيوزل ولا جناح عليكم من كان بكم مزم من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم نشته گناہ پتا سو ک تاسو باندې تکلیفي د باران د وجه یا تاسو بیماران یې شکی د خپل وسلې وخذوا حذركم او نساء اخبل ساتنا ان الله عد للكافرين عذابا مهينا یقینا اللہ تیار کرے کافران دا پار عذاب رسوا گونگے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ کله چې موږ کوي تاسو په ډېر سختۍ کې په سخت یاره کې نیا دوای لالرا بولاړې او پناسته او باړخونو خپلو فیضت ماننتم فاقیم الصلاة کله چې بارام شه تاسو دار قسم یرینا نماز برابر کوي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا یقینا نماز په مؤمنانو باندې فرض کړی شوی وخت په وخت ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون اور سستی مکوئے پلٹولو د قوم کافرانو کی
کتاسو اے درمن یقینا نائم درمن دی لگسنگ چتاسو درمن شوی ہے وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما امید لرے تاسو دا اللہ نہ دائے ثوابونو چاہیتو امید نہ لریم اور دے اللہ تعالیٰ پویا حکمتن والدیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما یقیناً نازل کرے مونگا تا کتاب فحق سرام دید پارائیں چی فیصلے کریں پوند خلقو کے پا طریقہ چلا تا خود نہ کرے دا مکھے گا دا طرف دا خیانت کرو نہ جگڑ کون کے واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم بخنا غوارا دا پارا دری یقیناً لارے بخنا کون کے رحم کون کے ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا نصيما اور جگڑ مکوائے رائے کسانو دو طرفنا خیانت کے چولی زانو نخبل یقیناً اللہ تعالیٰ نخو خیاسوک چڑیر خیانت گردی اور دیر گناہگار یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول زان پٹھئی دی دخل کو نا زان نہ پٹھئی دا اللہ نام حال دار جا خودری سرے کلچری جرگی کئی ہائے چھ نخوخی اللہ کمی وینا گانے وکان اللہ بما یعملون محیطا اور دے اللہ تعالیٰ دری پکارن راگی رون کے ہاں انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا خبردار تاسو اے خلقو جگڑے کوئے ددی خیانت گرو طرف نہ پجون دنیاوی کے نسوک با اللہ سر جگڑو کی ددی دا طرف نہ پرز قیامت یا سوک بشی ددی پا بچکولو بانے ذموار ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما چاچ عمل کو بدعمل یا ظلم کو بزان باندے بیائے بخن طلب کرد اللہ نام او بمومید اللہ لرا بخن کون کے رحم کون کے ومن يكسب اسما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما چاچو کو یو گناہ یقیناً کیا گناہ لرا ضرر بدد بزانی اور دے اللہ تعالیٰ پویا حکمت والے ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا چاچو کو یو وڑو کے گناہ یا پختائے یا غٹ گناہ پقصرا بیا بدنامی پائے سرسوک پاک سڑے یقینا نوچت کا دپزان بانے بدنام و گناہ کارام ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لہمت طائفۃ منهم من یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء کنے فضل اللہ پتاوانے نبی اور رحمت اللہ خامخائے قسکڑو یوڈلی ددین شتا خطا کی فیصلہ کی اور نبی لاری خیدی مگر خپل زانونا اور نقصان نشیدر کو لے تعالی رہس نقصان وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما اور نازل کرے اللہ پتاوانی کتاب اور پوئے دے کتاب چی حدیث دے اور تعلیمی در کرے تاثدائے سی ستارے پتنوام اور دے فضل اللہ تعالیٰ پتاوانے للوے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما نشت اس فیضا پڈیرو جرگو دے خلقو کے ما سوان جرگی دا اچانا چوکم کی بصدق کولوں یا نور نے کار یا اصلاح کی پمند خلقو کی چا چوکرد دا کارونا دا پار لٹولو درزاد اللہ
نظر دے ورکو بمنگادت ثواب لیم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اغچانچ مخالفت کو رسولنا رسول دائنا شخص کارشے دلار ہدایت اروان شیدے غیر دلار دو ایمان والونا واڑو بمگا دل رہا کی طرف دچاوڑیم اور داخلو بدل جہنم تا بد زید دا جہنم.